Menteri baru kari Narendra Modi negasi loong baka aim sebuati kana jishakri yakari ha kaba on menteri kam ha sangsari kaba Assam. Menteri baru kari Narendra Modi melayok banyakkan baru menteri baru ke United Kingdom Rishi Sunak dan Kemin. Menteri kata patingka ka Nirmala Sitharaman kalau om baka jingkli ha karukam menteri kam juga Putri Shillong Kongsan ban ketiu ha kayo bakal kejingra ke ya kawaisaki Vishu Ronghali Bihu Naba Barsha Vaisa Khadi Meshadi Bat ka Ponta Du Pirapo Tapunlong Hakalang Kibenta Jongkari Mentasni Karihi baru kawai kalau kenal borami kesingha jauh nong penwandur ya kariki sensyar jauh kari Dr. Bhimrao Ambedkar negasi.